Atwarithia a bodaboda itura-inĩ rĩrĩ maraikara na wagagu nĩ kwagagio nĩ tũrĩa nĩme wakĩha arĩa andũ atatũ arĩa marĩkĩtie kũragwo na bodaboda ciao ikaiywo. Francis Kimani wa ũkũrũ wa mĩaka 23 ararĩ mũtwarithia wa bodaboda nginyagia hĩndĩ ya gĩkuũ gĩake gũkĩrĩkana anyitirwo mĩgwate nĩ gĩkundi kĩa ekinaĩ metuĩte athii kũrĩa mwĩrĩ wake wacokire kuoneka ũtetwo o hakuhĩ na itũra rĩrĩ. Na tumehuzunika sana kama wana bodaboda kwa sababu imekuwa ni kama kila wakati. Juzi tu kama wiki mbili imeisha tumeweza kupoteza mmoja wetu tena kwa njia kama hii. Makiria ya bodaboda 50 nĩ ciyĩtwo ũndũ ũrĩa ũhahũrĩte onjoria ya mũikarĩri gĩtĩ wao Peter Kinyanjui akiuga nĩ ihinda maabitha a borithi matacukie ikinya. Pikipiki ambaye zinaibiwa tumegundua ya kwamba ni aina mbili ambaye zinaibiwa, ya haujue kampuni kutoka haujue na hauji, na hizo zingine haziguzwi, na wanatafuta pikipiki ambaye imekaa miezi miwili ama wiki moja. Tunaomba kama wana bodaboda, kwa sababu hatutaki kuchukua sheria mkononi, ndio tumeweza kuwasilisha hii maombi zetu kwa serikali ili iweze kutusaidia. Kinyanjui ona kũhanũra ũguo arauga ũkoro ũyũ waya gũkorwo ũbangĩtwo nĩ endia a bodaboda ici ũnyitanĩri-inĩ na gĩkundi kĩa ekinaĩ aya. Wafanya uchunguzi ya ndani kwa haraka kwa hizo kampuni na wale wauzaji wa spares, kwa sababu tunaona ya kwamba hizo pikipiki ni labda zinapelekwa pahali ili ziweze kuuzwa tena. Mũmbunge wa Bahati Kimani Ngũnjiri ni amenereirie ciĩko ici na njĩra nene. Ile mtindo wako naye ni ya unyama ya kuua vijana wangu. Hatuwezi kubali vijana wadogo wanauawa wananyagana pikipiki. Oho akiranĩra kĩmanjĩka kĩa mbeca baribari kũrĩ mũndũ o wothe ũngĩheana ũhoro wĩgiĩ gĩkundi gĩkĩ kĩa ekinaĩ. Kuja pole uambie DC, uniambie uambie ule mwingine nimeweka 100,000 yangu si ya serikali. Ukinipa hiyo information tutafanya nini? Tutafanya hiyo kazi. Maabitha a borithi ona kũhanũra ũguo nĩ mambĩkĩte ũthuthuria makiuga matigũtigithĩria nginyagia ekinaĩ aya maikio ngono. Hii ndio kesi ya pili kama hii hapa within a very short time, na nataka ni wa promise kwa hii tuko na advantage na tutaweza kusaidia kusuluhisha. Katika hiyo vikundi yenu, hiyo stage moja mjue ile vijana mko nao katikati yenu, kwa sababu pia adui anaweza kuwa katikati yetu. Yeye ndiye anaambia na kumekuja pikipiki mpya. Hiyo pikipiki ilikuwa only 3 weeks, ni kweli? Only 3 weeks kwa barabara. Mwizi alijuaje kuna pikipiki imekuja wiki 3? Si aliambiwa? Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro.